Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Skap Sings EM College Mokorwat Southwest Khasi Hills District hakakat uitre uyayong arja pesan kalara khele kemen ya kejingtap Southpos nam ni ka 40th Foundation Day nadu belaseng ya ka house nam khat kendai spa profesan ban besar ya ki umpo liu jing start chik samla puli jong ka Southwest Khasi Hills District pada kini kesengi ki board penya jong ka college kila pelong ya ki program lek kemen per ki bakan top ya food fest ki jing pen bernya bat kiwe nalor kata ke college kelapun ke buramru iki samla puli ki bela yok kusnam ha ka 6 Meghalaya Games ki bela shimenta ha ki jing lek kai per ka badang syukur sien ha kini ke singila sakilang do MDC barem jong ka langrun konstituensi wa Envin Kharaswai u principal jong ka Skap Sings EM College Dr. KK Nongsit u balaya thu lengkot ia ka jinya lenti jong ne college haringkat ka jing don lang jong MDC barem ka mau korwat konstituensi ba karena sosyang ki noi kai sama puli bat ki kimi ki pa ki bala syakot sengopa. He also won the silver medals in the National Muay Thai Championship Agro South. She also won. We are live. Kinsumaliti, ya kene siya so nang makin kabray ko. Nang yung school, biglang matilipas mo pero dapat pi. So pang tek item ko pero kan matilipas mo pero dapat pi namta kompi. Mas spicy. Aywa. So, daneng ikot ka milti. Sportika. Nanda, don't look a black tea, and they can call the shayo. Young at Chacho.